ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku munsi w'ejo tariki 10 z'ukwezi kwa 9 iraza kuba rero yakira ekipe y'igihugu ya Nigeria. Match zaba ku munsi w'ejo ku isaha rero y'isa 9. Ekipe y'igihugu Amavubi izaba ikinira kuri Stade Amahoro, ngira ngo ni umukino wayo wa mbere rero izaba ikiniye kuri Stade Amahoro nyuma yuko igiye ivugururwa. Ese ni iki cyaranze imikino yagiye ihuza ekipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Nigeria? Ese ni ibiki byagiye biranga? Ese ni iyihe kipe imaze gutsinda imikino myinshi isabanganyije imikino ingana ingahe? Ese ni ibiki bitandukanye byagiye biranga iyi mikino? Dore ko u Rwanda rero rudakunze gukina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, ariko rumaze gukina imikino igera kuri 5. Ese ni iki cyagiye kiranga uyu mukino? Ese ikipe y'igihugu y'u Rwanda yiteguye gute? Nabaye bakinisha kuzakoresha ku munsi w'ejo, ese nabaye badahari? Byose ngiye kuza kuba rero guciramo muri rusange, nkubwire uko bihagaze kugeza amagingaya. Ese ekipe umwuka bimeze bite mu ekipe y'igihugu? Ese ku munsi w'ejo ekipe y'Amavubi yitsinzi, ese bizagenda bite? Byose ni mu kanya gatoya nza byose rero ngenda mbikubwira muri rusange. Ubwo rero ngushimire cyane, mbashimire cyane rwose avandimwe, inshuti ndetse rwose rero n'abakomeza kugenda mukurikira ibiganiro byacu kuri channel yacu, channel yanyu ni Alphonse Sport TV cyangwa se iSport TV. Byinshi bitandukanye muri siporo uzakomeza kugenda ukurikirana kandi ubibonera ku gihe. Nizera ko ukomeza kugira ibihe byiza. Kora subscribe kandi ukoresha ya ikindi utwandikire muri comment utubwire icyo twakosora, utubwire n'icyo udushimira cyangwa se n'ubundi bufasha bwose rero waba udufitiye cyangwa se waba ushaka, utwandikire muri comment ugende utubwira byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero reka twinjire kuri match zaba iba ku munsi w'ejo. Ni umukino uzaba uhuza ikipe y'igihugu Amavubi izaba yakira ikipe y'igihugu rero ya Nigeria ku isaha y'isa 9. Ni ku munsi w'ejo tariki 10 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Birumvikana ni itike yo gushaka cyangwa se ni muri gahunda yo gushaka itike yo kuzakina rero igikombe cy'Afurika kizabera hariya mu gihugu cya Maroc. Akaba ariyo gahunda rero ihari. U Rwanda rero mu itsinda D, aho ruri kumwe n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, ikipe y'igihugu ya Libya ndetse n'ikipe y'igihugu ya Benin. Umukino ubanza nk'uko tumubizi, ikipe y'igihugu rero Amavubi yaje kumwe n'ikipe ya Libya igitego 1-1, mu gihe ikipe rero ya Nigeria ari nayo yoboye iri tsinda rya D yaje kuba itsinda ikipe y'igihugu ya Benin ibitego bigera kuri 3 byose ku busa. Ubwo rero iyi kipe y'abavandimwe ya Nigeria ni ya mbere mu itsinda n'amanota agira kuri 3, mu gihe u Rwanda ari urwa kabiri n'inota 1 rero ku rutonde uko bihagaze. Ubwo rero mu mikino igiye itandukanye u Rwanda rwagiye rukina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, igihari cyo nuko imikino myinshi bakunze kugenda rero ubanganya. Ikipe ya Nigeria yakunze kugenda inganya n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ubu ushingiye ku mibare ukareba uko ibintu bimeze, kunganya byo birashoboka. Kuba rwose ekipe y'igihugu ya Nigeria twanganya byo ntago byaba bitunguranye, dore ko rero hari imikino imwe n'imwe rero u Rwanda rwagiye runganya n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ubwo nuko bihagaze. Rero mu mikino igiye itandukanye bagiye rero bakina, dore ko umukino rero wa mbere waje kuba uhuza u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ni umukino wakinwe tariki 6 z'ukwezi kwa 5 mu mwaka wa 2005. Rero wari umukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi waje kuba rero urangira ari igitego 1-1. Mu gihe kandi umukino wa kabiri waje kuba ukinwa tariki 29 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2012, nabwo hari mu gushaka rero itike y'igikombe cya Afurika. Ukaba waraje kuba urangira rero amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Mu gihe kandi mu kwezi undi mukino waje kuba ukinwa
ni umukino wa gatatu waje kuwukinwa rero tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu hari mu mwaka wa 2012 ubwo rero cyangwa se ukaba wari kwishyura wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika uza kuranga ikipe y'igihugu ya Nigeria utsinze u Rwanda ibitego bigera kuri 2 byose ku busa mu gihe kandi umukino wa kane ari nawo uheruka guhuza aya makipe yombi ikipe y'igihugu y'u Rwanda birumvikana ndetse n'ikipe y'igihugu ya Nigeria hari muri cani tariki 15 z'ukwezi kwa mbere birumvikana ukaba rero waje kuba urangira ama ekipe yombi anganya ubusa ku busa ubwo rero mu mikino 5 heruka y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda turebye mu mikino 5 ikipe y'igihugu y'u Rwanda heruka gukina nuko rero Amavubi aheruka gukina mu marushanwa birumvikana yose yaje kubatsindamo imikino igera kuri 2 anganya imikino igera kuri 2 mu gihe kandi yaje kuba rero itsindwa umwe mu gihe rero ikipe y'igihugu ya Nigeria yo yatsinzemo imikino 2 inganya umukino umwe itsindwa imikino igera kuri 2 ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikaba yarinjijemo ibitego 4 yinjizwa ibitego 2 mu gihe ikipe y'igihugu ya Nigeria yo yinjije ibitego 7 yinjizwa ibitego bigera kuri 6 ubwo kandi Amavubi agiye kuba nyine akina uyu mukino birumvikana uhuza ikipe y'igihugu nyine ya abavandimwe ya Nigeria ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ari ku mwanya wa kabiri n'amanota agera kuri 1 mu gihe rero ikipe y'igihugu y'abavandimwe ya Nigeria yo ibiri ku mwanya wa mbere dore ko yatsinze ikipe y'igihugu ya Benin mu mukino wa mbere ibitego bigera kuri 3 byose ku busa rero nkuko biteganijwe nuko twabonye 11 yo kuri Libya ab'Amavubi nirako rero dushobora kuba rero twiteze 11 bashobora kuba ajya mu kibuga cyangwa se baza kuba rero utoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Frank yaje kuba rero azifashisha ku munsi w'ejo ubwo rero tugatse ku rutonde cyangwa se kuri 11 bashobora kuzaba babanza mu kibuga ku ruhande rwa ekipe y'Amavubi mwizamu n'ubundi nk'ibisanzwe yitwa Ntwari Fiacre aka de Sevilla akaza Fitina Ombolenga kuri 2 akaza Anja Mutsinzi ndetse na Manzi Thierry mu mutima wa defense akaza niyo mugabo Claude kuri 3 akaza Mugisha Boneri Bizimana Jihadi Georgia Kwizera Keve Muhire Gilbert Mugisha ndetse na Innocent Nshuti abo rero ukaba ariko bitezwe ko bashobora kuba rero bazabanza mu kibuga bahatana n'ikipe y'igihugu ya Nigeria akora n'ikipe y'igihugu rero ya Nigeria 10 bashobora kuba ababanzamo rero umutoza Augustin Owen ushobora kuba rero bazaba bacakira n'Amavubi mwizamu ni umuvandimwe rero bita Stanley Nobali akaza Ola Aina akaza Calvin Bass akaza William Trusty Ekong akaza Semi Ajay akaza Alex Owobi akaza Wilfried Ndindi akaza Bruno akaza Ademola Lokman akaza Victor Bonitas ndetse na Victor Osman akaba rero aribo basore rero b'ikipe y'igihugu ya Nigeria rwose rero abasore bakomeye cyane uyu Victor Osman ukina mu ikipe ya Napoli mu gihugu cy'Utaliyani birumvikana abasore batandukanye ba Alex Iwobi na abasore rero binararibonye abasore bakina hara ku mugabane w'Iburayi ngira ngo rero ni umukino uzaba utoroshye umukino uzaba ukomeye cyane mu mukino Amavubi ariko gukina rero nuko uwo bita Bizimana Jihadi Tidro umusore kabisa w'umuhanga cyane umusore waje kuba nyine atwara igihembo cy'umukinnyi witwaye neza waje kuba nyine witwara neza kabisa rero ubwo nuko bitega amaso kare base ikipe y'igihugu Amavubi araza kuba yitwara neza cyangwa se biraza kuba n'ubundi nyine bigenda biyangira rero Amavubi aramutsinze uyu mukino azaba muri ikipe y'igihugu ya Nigeria nuko rwose yahita afata umwanya wa mbere mu itsinda dore ko yahita igira amanota agera kuri 4 ubwo rero nuko byanga amaso ku munsi w'ejo tukareba nimba rwose ikipe y'igihugu Amavubi azaba yitwara neza kijyanye n'umwuka cyo ikipe y'igihugu rwose imeze neza abaritoza bameze neza nta mukinnyi n'umwe ufite ikibazo ubwo rero nuko uzareba ku munsi w'ejo icyo ikibuga kizaba kigenda rero kiduha muri rusange ubwo rero igihari ni kimwe rwose nuko tugomba gushyigikira ikipe y'igihugu yacu Amavubi abafana aho muri hose kabisa rero twerekeza kuri stade rwose ibintu bikazaba bimeze neza ni ku munsi nyine w'ejo ku isaha y'isa 9
abasore b'ikipe y'igihugu bajya ku rugamba, bajya guhatana ngo barebe ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero yazitwara neza muri rusange. Reka rero mbifuriza ibihe byiza cyane, ikindi mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo.